Iyang okay po ni Ponarokso kalab kon Bombayu, wan ko isananggan ko, wan ko likad na nalag o nanggan niya ko, wan ko kapna karyang gabna, wan ko speaker o yung umusong ko pasinatakan, wan ko siyong kong labalat o yung siyong kong kankars, wan ko sa mapson o isang katsatong ilablen lang kapag marangan. Ranos po ko program ni Surah beliau baca dan stesen KPC atau polis plotter o irakan mengenai yang saya sang balut kalian apa bani yang apa kau melagi ada kecil kupurai bahan bacaan cep kita atau polis plotter irakan maris sang nerisak len nerisak wan nerisak mana kapmen maris ya cek walat Frederick Ioannis arrested ki kawan so jom arrested nerisak yau pilmana kapmen arrested Alfred Tamarlan arrested ki sukau cincang aku orang nasab tu dan away pakan nerisak silu ye cerai kan arrested senior tu koi arrested ki sukau cincang aku orang nasab tu dan away pakan Liberton Nenis arrested ki mi bani cabut sama away o cang aku orang nasab tu dan away pakan Oni yang sewaja sekongwai o was asli to na ngwe bogan. Ryan Mugagar arrested ki sukau chi changa koran na sap to na ngwe bogan. William Rudolph arrested ki kawanaba. Nerisak payu yech karat irailakan arrested. Penamor arrested ki kawanaba. Smartest Valentine arrested ki sukau chi changa koran na sap to na ngwe bogan. Yossi Tiabolis arrested ki kisangan na rasaray tupso mami panangan jalak limopki Rosmina Atli arrested ki Kochalay Nariisa Gilmao managap man arrested ye Mark Edward arrested ki chungala sa kumuway o wasa silibo na nungwe bagan Nariisa Kuano yet managap Revan arrested Sydney Ori arrested ki kawanabak o Tixan Pelicanus arrested ki sukau cincang agoran nasab ko na naway bukan. Nariisa ki su yech irailakan na arrested. Raylon Romeo arrested ki kawanabak. Bernie Norman arrested ki chungala sa kumuway o wasa silipo na naway bukan. Livingston Clarence arrested ki Chungala sa kong mi pani chapun sa kong way o changa koran ng sapon ng wipokan niyan sa watcher sukau ching changa koran ng sapon ng wipokan. Darcy Rabai arrested ki kawanabak. Ali John Atley arrested ki kawanabak o pil chungala sa kong way o wasa silipo ng wipokan. Narisa kwalo yetural kan arrested. Arthur Sarat arrested ki chungala sa kongway mi bali jabun sa kongway chunga koran na so koran na sa pona way bakon niyan sa woche ki sukau chi chunga koran na sa pona na way bakon Stanley Amon arrested ki kiyang aramas me seglen sa barang chungala sa kongway Kainsan Sadak arrested ki Chungala sa kongway wasa siliko na webokon niyan sa woche pil kawanabak. Miyay ragay bakonan ang pasyang webokon ang gachimmangi makapesaya ng programa mo akan ako na webokon ang mangi pasay esansal may susunod sansal yang chong webokon o ngalakan o sainakan mapasoy. Nan intersection at kawanyan yan ang 40Y Sang kulak isu ada isu pai sa limau dan kulak walu so macam mai ang changala ali sa koy met mo ke chang dito sang chang to ngais ko to usta to sa Felix ko suka kutla pali sa koy sang isu pai sa limau dan walu isa kayo pai sa limau dan kulak isa kayo wala o kulak tayo pai sa limau dan kulak limau wala Mie sinalikis makap macam kanang no singkap na o legislature kompisyo kakatla pali sa kaya niyo pang katataw sang
CA intersection kota tong option kapna an mawutla kainan naman nampi al kapot ko bisu ka katla pa sa kayo kulak may pacawan sa po eu sinal may pacoti na kolonya town plaza ko bangkat tosang tuani takam ko katatong option kapna sinal bis sinal alisop kus butilang town plaza ko bisu ka putla pa sa kayo na blok me sansalar to sang isu ba sa limau le walu dimension isa ko ba sa limau ni was le blok isa kriya wala o tayo ba sa limau wala pelang soju kayong saglan al me pacho tilang tiny kung bangkat siyang option kapna nan main street kung bangkat to katila tiny kung bisu ka katila pa sa kayo katla pa sa kayo na kulak masansan po. Pagpagyaw yung ipawan kumain ka sin check sign kan mamie o mamie sa may recommendation ma so sa sansan kumain ka sin telefon 320-3910 option director o kasalayang sa may recommendation ta may kaway kung mapit sign kan tawasakan masansan po na lumay po. Imenan bisansanan gue bakon beliau kaprayang mesu kau cing sama koran nasab ko na gue bakon nan wing course irawat pin parwarat pagpag yawe may driver kan wan ka course chay gacing sawas pane o apali sab macay magmugut sili sang sili po na gue bakon pagchay te kalap doyang kabalwat niya so wacha beliau kaprayang acungal pagpag Hong kumain sa Batangan at may elementary kan may kawit kisang may sarikan mon arayban pacoba siyang mon school uya kan arayban ko siya puwagi sarikan ka pacoba siya na wasang ko siya so siya siya stosakan uyang siya jam doon iray ng siya o stosakan uti iray na ko siya esensyal may iray na dupungan ng ko siya miye driver में सोचा कि जेब वो शरीर भी सोच कि नॉन का वाया था वो ये बैंक पसंद हुआ ये मैं कह रहा था पहले कपाल का कुछ नहीं बाकी सोमतांगा ने yang sawas nono kan o kecil korupsian kasantian polis kan yang parap na school kan puan kawai terawat miaya o apa sansel papakai pan yawi yang traktor school o principal school kan ansu utama sepan pacunan school buat pasangka kawawa ira bepit coche alto wasan coach donala pagpag yawi yang pinian so wacha pagpag yawi yang may driver kan check sarikan donal ni aray kan coche silian kan dan yang so marabang pa sili donal kan pok may tapano loyang sarugach puwagi anso watch anso school pagpag watch some department watch meron pa yung kagala ko sunod challenge sa was pa na mga ko Kusunod kan berpit, kusunodin donal po yung kakmao sa kumasay sarikan o chay parusya po yung tombe. Essential ang suwat miya kamumunggan pa sompir man pacawan peki ni moy ton sompir ronga par miya yon nan peyuk pon pewach me ni akso ba isap kakachay miya peki yung sompir tamo ato aramasakan may sumaw sa school kan. Pagpag yaw yung may pagan plan me sepasyawan kape si ranchillo mapan puitar o miwasake pan rektisang way pagan magchay sucukak yang katlay iche anang karwarukan o miye tarboy kay mapan kota kas mapan kap sansalang way pagan yawasak rakap pacholay mapeyen suma pan parta ang sansalang way pagan masuma pan parta miya matasompir na quarantine mapan muyawi Abang sula muy yang aramas engkap cangilan ang tagajuk. O sumaw kach pan pol tiyang te chay siyang machay ray ng pagpachon ang tagajuk na ray rin anso may pol pan sumawat pan uyaw. Polis kan pan uya wana ray kap koros pi ray na nawali. Pagpag uyaw yang local polis kan ang koros ma miye mokit te sumaw pan parata. Abang miye kusandi yung mapan uyawi mapan masumawat pan para siyang nan pewat kun pewat sa na newe urapan way pan kakache enrich tisang way papan o stowa kan
the business kan yang business Mia cuma sama kan kak an open apa kan kakak and close tisang way pagan business bukat puede pasanti te pinan pasanti erme Israel balian kakala ko kusunet kasi te pachawan eu kiyama kala ko isoko ora kasi meta language o language pantolaw data puede kuran kala ko isoko ora kasi kubrana language me ba miaw even kan santi actual pagma pang kuran chongway Mamia cungal katok magin sa Israel may kacin kubra pagay kaisang niya cungal lamong apsang niya kin sura kakabaliya tatok pagas pag gusto siya rin chon tatok di bagan magin paratan na ewe wanso apalang polis jet na paliya tatok sa pagkabang promayal may niyang kacin sa wase melen ono kano babakan may sa wase sa matay sirikan pumukit mauyuyaw po na ng wepokan tetron Kusa tekan mo na ininipit panlaw sa macay sarikan mamimi parang isomba. Ipaglaw ka prayang at sa ramsik pagpag pang kurangkalap ko isoko sa marsawas. Chun mo yung sik kacay sawas pa no apali kusa tekan mami. Magcay masa ni school ye somada kayo ye nono papa kakaila ko sinet piltuwat. Kakaila ko sinet Ano masakan na kagala ko siya tiyan yung bagang mapancha biyata po ano bagang kagmi may image may kagsagara ko chon way ranwich kalangan ng kubur parusya kasi leliya